Kuva mu gitondo cya kare birahindutse kandi birakomeye kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu 2026 iz'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze kwinjira muri situation idasanze Puwezero, Mikenke, Minembwe, Kirungwa hose muri territoire ya Fizi birahindutse. Tureba tactical overview iri kugenda biba, turebe artillery arudre ziri gukoreshwa muri imirwano, turebe kandi APRN, turebe electronic warfare yamaze kwinjira muri ibi bice. Turaza kandi kwabwira battlefield situation, turebe bijyanye n'imirwano ikomeye iri kubera Mikenke na handi hatandukanye. Ni defensive Fardc ikomeje kugenda igaragara, n'urugamba rwamaze kwinjira mwisura nshya kandi mu bundi buryo bukomeye. Ni coordination ya high level command structure. Tureba kandi biri kugenda biba nibiri kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turebe military analysis igaragazwa kuri kugenda biba, aho M23 imaze iminsi yongera abasirikare n'ibikoresho. Fardc rekabishe kuburizamo umugambi ukomeye waruri gupangwa. Bihagaze gute? Reka tureba kandi nkiyutse ko hano tubashyikiriza amakuru akomeye barebana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe ukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi. Reka tureba kandi y'ibiri kugenda biba mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 21 ruhuhuma igenekerezo rya 21 Ntwarante 2026 nibwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangije operation militaire ikomeye cyane igamije kwisubiza no gusubiza inyuma no gusenya Burundi ibirindiro by'uro rya AFC twirwaneho mu misozi miremire ya Minembwe, cyane Kulaksi, Puwezero, Mikenke, Minembwe, Kirungwa ani muri territoire ya Fizi. Nkuko amakuru yibanza bigaragaza, yize waragaragaza ko Fardc iri gukoresha uburyo bugezweho bwo kurwana burimo artillery arudre cyase heavy shelling. Hakomeje kugenda haraswa ibisasu biremereye zamurutse ndetse na zahoetse byibasiye cyane ibirindiro by'umwanzi enemy fortified position mu bice bitandukanye. Hari kandi air support cyase APRN, indege zitagira abapilote ziri gukoreshwa mu gutahura no kurasa ku ntego mu bice bitandukanye bigenzurwa na M23. Hari kandi bijyanye n'ibigenda bigaragara M23 iri kugenda ihura nabyo. Fardc yamaze kuzana ikoranabuhanga riremereye riri guhagarika mu buryo budasanzwe ikoranabuhanga ryakoreshwaga mu itumatumanaho rya M23 ibizwi nka electronic warfare cyangwa se guerre electronique byamaze kugera neza muri Sud Kivu, aho bitangazwa ndetse binemezwa ko hari ibyombo za M23 MRDP Fardc iri kumviriza ndetse rimwe na rimwe ikaba byabihagarika. Hari kandi infantry assault unity, ingabo zidasanzwe za special forces zinjiye mu bice bigize imisozi itandukanye muri Sud Kivu, aho bari kurwana imbona nkubone ibizwi nka cross combat tactics muri iyi misozi. Mu gace ka Mikenke amakuru aravuga ko Fardc yagerageje gusenya imirongo y'imbere ya M23 frontline defensive ring, aho rero habaye intambara ikomeye cross quarter battle yamaze amasaha menshi. Umurongo wa Kirungwa aravugwa ko M23 MRDP twirwaneho yakoresheje uburyo bwa defensive Fardc isubira inyuma mu rwego rwo kwirinda ibitero bikomeye bya Fardc. Mu nkengero za Minembwe haracyari imirwano ikomeye, aho impande zombi ziri gukoresha heavy machine gun sniper unit ndetse bikavugwa ko bari gukoresha n'ibisasu bya RPG mu kurasa. Fardc yo irimo gukoresha ICR system cyase intelligence and surveillance reconnaissance mu kumenya aho umwanzi aherereye. Hari kandi tamo imaging drones mu gutahura abarwanyi bishe mu mashyamba no mu misozi. Hari kandi precision strikes zigamije kwangiza ububiko bw'intwaro weapon depots n'ibigo by'itumanaho. Ibiro bikaba byatumye aba coordination ya high level command structure, aho ibikorwa byose biri kuyoborwa mu buryo buriho hagati y'ingabo za Fardc n'abo bafatanyije urugamba. Haravugwa kandi igombo gikomeye ku mpande zombi, heavy casters
nubwo rero imibare ya nyayo itaratangazwa. Ibikoresho byinshi bya gisirikare byangiritse birimo ibijyanye na armored vehicles, ibikoresho by'itumanaho communication gear. Abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga berekeza mu bice bitandukanye birimo Uvira, abandi rero babona uko bishoboka bari kujya mu bice zo mu Burundi bijyanye n'uko bari kubona ko hagiye guhinduka zone y'intambara. Abasesenguzi mu bya gisirikare navugishije ntegura inkuru baremeza ko iki gitero cya Fardc ari offensive majeure cyase mu cyongereza ibizwi nka large scale offensive, igamije gusubiza ububasha bwa leta cyase restore territory control, guca intege M23 twirwaneho, ibizwi nka neutralize enemy combat capability ndetse no kugenzura imihanda y'ingenzi secure supply routes. Gusa hari impungenge ko M23 ishobora gukoresha guerrilla warfare tactics mu misozi. Intambara ishobora gufata igihe kirekire, ibizwi nka protracted conflicts, nkuko rero bigaragara mu yandi makuru. Hari ibi bitero bya Fardc birerekana ihinduka rikomeye mu mikorere y'ingabo za leta, aho bari gukoresha imbaraga zidasanzwe n'ikoranabuhanga rigezweho mu rugamba rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ari icyizere cyo gusubiza inyuma inyeshyamba za M23, imiterere y'ahanga iragaragaza ko urugamba rukomeye rukaze kandi ruri kwangiza byinshi. Roko informa zacu zo ziratubwira ko kuri buko buri akesha akeshi na pande ntabwo ariko mugendekera, ariko urabona yuko ibi kukwese ya akugenda akugera ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse igenda rinagaragaza yuko babishizemo imbaraga bitakoroye ihuriro rya ACM23. Kuzindax muri ako gace bihagaze gute? Ni route nationale Mikenke ikomeje kuba irimbukiro nyuma yuko bamaze kuhafunga. Ibitero bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice n'ubundi bya Zarmungu na Kiba. Ubona yuko ingabo z'aba FNB zisa nkaho noneho bohereje AVIS nkaho yazitinye ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko birasa nkaho bari kureba nayingwe hano kuri traine de Ruzizi, bitewe n'uko ku munsi w'ejo hari igikorwa cyabaye cyo kurasa ingabo za Wazarendo ndetse n'abafatanyabikorwa ba Fardc bake harimo n'abacanshuguru, aho babarasheho bikomeye bitewe n'uko basaga nk'abasatira ibirindiro bya ACM23. Ariko kuri traine de Ruzizi ni mu kibaya cyo hasi, ubwo ni umukandara wo hasi, hari ingabo z'abarundi nk'uko operasiyo zikomeje kugenda zitegurwa. Ubu bari kugenda bategura abasirikare bagiye batandukanye, noneho ntabwo bakigerera mu kavuyo. Nimba ari aba FDLB barabashyira ukwabo, nimba ari abangora bari kubashyira ukwabo, niba ari abati TPDF bari kubashyira ukwabo. Bigaragaza impinduka zabaye muri ino Kivu mu nama yabaye ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo, yigaga ku buryo bagiye kujya bagaba ibitero ndetse ama-axe akajya agira bamwe mu basirikare bagiye batandukanye kugira ngo bagaye ibitero hatazamo ikintu cy'urwikekwe, noneho kugira ngo baze kugira uwo babibaza, kuko urumva nimba ari ingabo za Angola zabaga zifite komanda wazo, FDM zifite komanda wazo, Fardc zifite komanda wazo, Wazarendo zifite komanda wazo, TPDF zifite komanda wazo, noneho bigasa nkaho niba akajagari bitewe n'uko urumva nta bari bazi ibi byageze gute, kuko hajyaga haza kwisubiranamo bakavuga ati FDM basabye ko habayeho uburangare, ugasanga kwisubiranamo rero niko kwatumaga ngira ngo batagera ku ntsinzi ihamye. Ariko urabona yuko byakosowe, bigaragaza yuko FDM yazanye abakomando karundura bitewe n'uko iri huriro rya ACM23 bisa nkaho abenshi batangiye kuvuga aho muri ibi bice ko hashobora kuba hariho gutinyana gukomeye, kuko ubona yuko bakireba nayingwe saha nini ko tiwakihagaze, urabona ko bakireba nayingwe bitewe n'uko basa nk'abegeranye, ariko nta n'umwe ari wafata umwanzuro wo kuba yarasaha uko ndi. Ariko urabona yuko aba FNB basa nkaho baje mu isura nshya bitandukanye n'uko mu minsi yashize bari babasaga urugamba, barasa nk'abitonze bafite nkaho bategereje
umunota wa nyuma kugira ngo babe bagaze igitero ku ihuriro rya M23. Ku bijyanye na deployment y'abarundi ho update zari nizihe? Ndakubwira yuko aba FDNB noneho bitari muri bya bindi by'imikino bazanye ingabo nyinshi kandi noneho z'abasitesho force zitandukanye n'uburyo bajyaga bazana abasirikare bagwirirana b'imbonerakure, kuko imbonerakure ziracyari mu myitozo, bari kuzitoza mu ishyamba rya hano rya Kibira, niho bari kwitoreza. Bazanye abasitesho force, deployment zirahari ndetse ubona yuko zimeze neza hano kuri Ruzizi kuri n'umukandara wazo, ndetse nizo ziri no kurinda n'umupaka wa Kazimbiga, bitewe n'uko bafite ubwoba yuko hazamo gahunda zo kuba hajya hambuka bamwe mu barwanya iri huriro rya Fardc cyangwa abashaka kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa ko Tabara yamaze kuba yakwihuza na AFC-M23, niko bavuga. Amakuru hamwe nari nagire ko mu bikomeje kugenda bivugwa binagaragara muri ibi bice tuherereyemo, bivugwa ko n'ubundi itabasha kuba yarinze kuri AFC-M23 cyangwa MFDP twirwaneho ku buryo bukomeye, ndetse ubona yuko byatumye leta y'u Burundi yongera ubutasi bukomeye ndetse n'abasirikare bakomeye kugira ngo hatazagira umwanzi winjira ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Yego, reka utujyane none no mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire situation ho bihagaze gute kugeza ubu? Situation ihagaze ni impinduka zikomeye cyane zakozwe na Sultan Makenga, aho yahinduye umuvuno akaba yazanye deployment mu mujyi wa Goma, ndetse bisa nkaho abantu bari batangiye ko hatari ku bundi ni gute umuntu yizera ko yafashe igice agashyiramo abasirikare bagwirirana. Iyo mvuze abasirikare bagwirirana n'abasirikare basa nkaho baba badafite imyitozo ihambaye, kuko buriya abasirikare baratandukanye. Magingo yazanye aba special force baherutse gupasinga, bari gukontorora umujyi bidasubirwaho nyuma y'uko bakomeje kugenda n'ubundi bakora ibikorwa byo gusaka mu ngo zigiye zitandukanye, ndetse ubona ko hari umusaruro uri gutanga ko mu ngo 50 basatse ingo 15 basangamo intwaro, ndetse hari n'igihe banasangamo n'umwanzi. Bigaragaza ko uno mujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo, uretse no mu nkengero ni mu bice byose iri huriro rya AFC-M23 bafashe basa nkaho bari kumwe n'umwanzi. Bikaba byatangajwe cyangwa byemejwe ko hano mu mujyi wa Goma cyane hari aba special force bariyambuye imyambaro mu gufatwa k'umujyi wa Goma. Bari bamaze iminsi n'ubundi bategura ama operation, batanga uko situation ihagaze, bafashijwe na FARDC bari bakikoramo. Urumva kumara umwaka wose abenshi babaye abaturage, abenshi barasanzwe. Urumva bafite amakuru y'uko AFC ikora, akaba ari nayo mpamvu na byagiye bicina by'ihuriro rya AFC-M23 bikababera imbogamizi. Ubutasi rero bwa Antoine Tshisekedi bwiyongera ku butasi bukomeye cyane bw'umugore we yashoye mu bagore bakora iby'ubwiza ndetse n'abacuruza utubari. Ubona yuko iri huriro ryose bisa nkaho ryari ryarahagurukiwe, ariko nakubwira yuko sahishi hari imirwano mu bice byo muri park. Ubona yuko bagabye mu gitero, barimo sharing, abenshi bari bwumve intambara cyangwa bari bwumve urusaku rw'amasasu akaremereye, bitewe n'uko ari imbunda nini ziri kurasamo, kuko ihuriro rya FPR rishobora kuba ryakohereza abasirikare bayo b'ubutaka ngo bajya muri iri shyamba, kuko nta n'umwe wagaruka bitewe n'imbaraga n'ubwenge bwo kurasanira mu mashyamba iri huriro rya FARDC bagira ku rwego rwo hejuru. Rero umujyi wa Goma wo ntabwo wavuga ko utekanye, kuko nubwo turi kuvugana ubu dushaka ko turi kuvugana, ariko uruhande rwanjye hari biri kuhabera. Ni nayo mpamvu hari ibintu bizajya bitungurana, ndetse tukimara kuvugana
mu kandi kanya ndamwamagaye nkubwira nti aka gace kanaka birahindutse kubera yuko yamaze gutangwa na bamwe mu basirikare b'ihuriro rya Fardc. Ibi ngabe urabizi neza yuko ariko bijya bibaho mu rwego rwa gisirikare, isaha ku isaha ubona yuko hari igihinduka kandi kihita gihindukanye imbaraga. Nuko rero situwasiyo ihagaze, umutekano ni mukeya nubwo bongereye abasirikare, ariko urabona yuko hari urwikekwe rukomeye. Isaha ku isaha urumva ko hari ikintu cyahinduka, natwe niyo mpamvu tubabaye kugira ngo tujye tumenya amakuru ku gihe kandi tujye tuyabahereza bidatinze bwana munyamakuru. Yego, ku bijyanye n'ibyo nakita ko ari urujya n'uruza, mu gihe wenda umutekano waguma navuga ko winjiye mu buryo butari bwiza, haba hari izindi ngamba zafashwe ku bijyanye n'urujya n'uruza? Urujya n'uruza wenda hakagira abantu babuzwa kugira aho binjira mu rwego rwo kugira ngo umwanzi atabinjirana, nka kuriya twabonye Fardc yafunze umuhanda uvira Bukavu. Urujya n'uruza mu mujyi w'uyu ntabwo waruhagarika kuko uyu ni umujyi, ndavuga mu nkengero z'umujyi. Mu nkengero z'umujyi ikiri gukorwa n'ubundi, hari benshi bari kugenda bafatwa bitewe n'uburyo wenda ku bintu by'ibyangombwa baba batazi bidasobanutse. Ni operasiyo imaze igihe, ubona yuko abenshi bamaze kugenda babarobanura, ariko nyine urujya n'uruza rwo mu masaha y'ijoro ubundi byajyaga bibaho ugasanga urujya n'uruza rugeze mu ma saa tatu saa yine, ariko nakubwira ko mu masaha y'umugoroba rero saa 12 mu marembo y'umujyi nta muntu ugipfa kwinjiramo ko yiboneye, igaragaza yuko n'ubundi urwikekwe bafashe cyangwa babonye hari ikintu gifatika bisa nkaho cyabafashije ku rwego rwo hejuru, kandi ubona yuko bagigerageza gukubira bidasubirwa, ariko bisa nk'ibintu byabagoye bitewe n'uko izi karitsiye zegereye umujyi wa Goma ni abaturage, ni abantu bahatuye, abahoza rero ni abantu baba muri ibyo bice, bisa nkaho biba bigoranye. Niyo mpamvu muzajya mwumva amabombe cyangwa ibintu byahindutse bitewe n'uko bamwe mu batu ntabwo wakwirukana umuturage ubwazwi, ndetse harimo n'abayobozi b'abahoza rero kandi bayoboye n'urugero nk'amasheferi, ariko ugasanga bafite abana babo bibera muri bahoza rero kandi urumva ko atamutanga kubera yuko leta y'Kinshasa mu bintu yashoye ikintu bita amafaranga. Urumva rero ni uburyo bari gukoresha, ndetse hakaba hari amakuru nakiriye yuko na leta niba twahita leta AFC nabo batangiye gushora amafaranga mu gufasha bamwe mu bayobozi ndetse n'abaturage kugira ngo bajye batangira amakuru ku gihe. Ubwo urumva rero hari icyo wenda biri butange cyangwa hari icyo biri bubyare bitewe n'uburyo ki ibirori bya Fardc bifite gahunda yo gufata umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu ku ikubitiro, ko bigenda byegerezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bisatira aho pozisiyo z'imbere zerekeza mu bice 23 igenzura birimo. Urabona ko hari igisa naho hari agahenge cyane ku buryo ubona ko bari kwigana cyane kuri operasiyo ishobora kuza gusa naho iri buhinduke bijyanye n'ibiri guhinduka ku mpande zombi. Ubona ko buri wese ari kwitegura, ariko ubona basa n'abagabanyije ibintu byo kuwesivafika cyangwa kurasana bikomeye. Niba usa naho bigerageje kuko wazarenze uzi ko zikunze gusa naho zitangiza urugamba muri aka gace, ukaba ubona zisa naho imirongo y'imbere ku rugamba bahakize ingabo za Fardc Special Forces ndetse n'ingabo z'u Burundi arizo ziri mu bice bisatiraho iyo 23 iri ku buryo basa naho habaye ikibazo cya muri equality yuko wazarendo ikunze kugaba ibitero ihubutse cyane ndetse bitateguranywe na Fardc mu buryo bugaragara. Ariyo mpamvu basa n'abayikuye imirongo y'imbere ku rugamba mu buryo bwo kugira ngo idashoza imirwano batarakora plan y'intambara muri iki gice. Ubona ko hari ikintu Fardc iri gutegura gikomeye cyane gishobora kuza kubaho ndetse mu masaha ari imbere bijyanye na muvomo iri kugaragara mu ngabo ziri muri kino gice.
yego kugeza ubu kubirebana wenda no kongera umubare w'abasirikare baba biyongereho nk'abangana gute bari muri izo operasiyo ugereranyije n'abari basanzwe bahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba? ugereranyije n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba ku munsi w'ejo bari ingabo ubona ko zabarirwaga hejuru y'ibihumbi 4 kuri parisiyo ya Fardc, ariko ubu bamaze gusa naho wazarendo zarimo ziri ku mubare mwinshi wo hejuru cyane, zasubiye inyuma ndetse mu birometero bigera muri 4 uvuye imbere ku mirongo yo ku rugamba, ku buryo ubona ko ingabo ziri imbere ari forces ziringaniye, ariko ubona ko zitoranyije cyane, bijyanye n'uko ubona ko bagiye bakora ikintu kimeze nk'amatsinda, ku buryo inyuma y'iyo force ya mbere ibanza ariho hari force sani irimo imbunda z'imisaza za tirari cyane, ku buryo ubona ko imbunda ziremereye cyane zagiye muri Uvira ndetse hafi y'umupaka Kavimvira, utamenye impamvu zisa naho zasubiye inyuma kuri uru rwego, kuko mu minsi 2 ishize zari mu bice by'imbere ku rugamba cyane, aho wabonaga ko bari bafite hari basinga bikomeye, unabona ko hari ikintu gishobora kuza guhinduka, ariko zasubijwe inyuma cyane mu buryo bwo kwanga ko ari igikosa rishobora kubera hano, bakaba batakariza ibikoresho kandi ubona ko bihenze, kuko ubu Fardc iri gukoresha intwaro zigezweho cyane ku buryo ubwo aribwo bwose batagira icyo bitwaza ko urugamba ari ikibazo kuri bo, bijyanye n'uburyo bafite ibikoresho bijyanye n'igihe. Reka dukomeze n'ubundi tujya kuri paji ikomeye turebe ibizatangajwe na Dr Iyamuremye wagaye abanyarwanda bashimishwa n'uko u Rwanda rufatirwa ibihano. Ubwo turagaruka tujyana no ku zindi acts naho tubwira ibindi biri kugenda bihabera. Ni Dr Iyamuremye Gastin wabaye perezida wa Sena muri 2019 kugeza muri 2022 yagaye abanyarwanda bagaragaza ko bishimira kubona amahanga afatira u Rwanda ibihano birimo guhagarikirwa imfashanyo kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazamba bitewe n'impamvu z'umutekano. Bamwe mu banyarwanda biganjemo ababa mu mahanga basabye ko bafatirwa ibihano abo bifatanyije n'abanyekongo kwishimira ko mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize ibihugu birimo Ubwongereza na Canada byagaritse bumwe mu bufatanye bagiranaga n'u Rwanda bakanahagarika gutera inkunga imishinga imwe n'imwe. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bazo, ariko abo banyarwanda bagaragaje ko bifuza ko hatangwa ibindi bishoboka bijyanye no guhagarika ubuzima bw'igihugu. Ku itariki ya 18 Dr Iyamuremye yatangaje ko adashobora kwiyumvisha ko umunyarwanda yakwishimira ko igihugu cye gifatirwa ibihano bituma ubuzima bw'abagituye buhungabana kandi harimo bene wabo. Yagize ati, ntabwo nshobora kwiyumvisha ukuntu umunyarwanda yakwishimira ko igihugu cye gifatirwa ibihano kigagarikirwa imfashanyo. Iyo mihanda, ayo mazi, amashanyarazi n'amavuriro byagezwaga ku baturage ninde uzabibura? Ntabwo ari umuyobozi, ni mwene wacu ku musozi. Dr Iyamuremye yatangaje ko abanyarwanda bafite iyo myumvire ari bangamwabo kandi ko bafite ubujiji bwo kudatandukanya ubutegetsi buri mu gihugu n'igihugu ubwacyo. Akaba ari byo yatangaje agaragaza ibiri kugenda biba, agaragaza ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibigenda bigarukwaho. Mutamaroro kadusubire ku mirongo y'imbere y'urugamba tujyane ku zindi acts naho tubwire ibiri kugenda biba. Yego, reka twerekeze mu Minembwe aho mu 23 twirwanaho bigaruriraga agace ka Mitamba. Bigaragara ko operasiyo zihari uruhande rwa Fardc n'ubu akigaragara neza ko ingabo zirimo gusa n'iziva mu bice za Baraka zongerwa cyane muri ibi bice, ku buryo ubona ko hari operasiyo zikomeye n'ubundi bari gutegura cyane, basa n'abanifashe mu buryo bwo kugaba ibitero bya buri munsi nk'uko byari bisanzwe, nyuma yo kugenda basa naho bagiye baraswaho cyane na M23 twirwanaho muri ibi bice. Akaba ari gutegurwa ikintu gikomeye cyane, ubona ko M23 yabibonye ndetse biri gukoresha ubutasi cyane bwa drone mu bice biri kugenzurwa na Fardc mu buryo bwo kumenya amakuru neza, kuko ubona ko hari ikikango ko
bashobora kubagaho ibitero bikomeye cyane ubona ko imbaraga nyinshi zari zisa naho bazishyize muri ibi bice bya Rusizi, ariko bikagaragara ko Fardc yabaye nkaho yoroshya ndetse no kugira ikikango cyo kuba itagikoresha amadrone cyane muri ibi bice, ariko kugaragara amakuru ko hashobora kuba M23 twirwana muri igice cya Minembwe bashobora kuba barazanye ubwirinzi ku buryo nta drone iri gupfa kujya gukorosinga yo nk'uko bisanzwe, kuko bibaza impamvu iminsi igera muri 3 igiye gushira igikorwa kitabayeho, kandi ubundi ntabwo bajyaga batanga akagahenge ko kutarasibona drone muri ibi bice bya Minembwe. Ntabwo wamenya neza amakuru Fardc ari kwitera gukora iki cyangwa kuba isa naho iri kugabanya ibintu bijyanye na operasiyo zaberaga mu Minembwe, ariko ubona ko n'ubundi imyiteguro bayirimo bijyanye n'iyongerwa ry'ingabo ziri kuzamuka cyane muri ibi bice, ubona ko ari ingabo nyinshi cyane cyane ndetse iz'igihugu cy'u Burundi kuko nizo ziganje muri ibi bice bya Minembwe. Yego, kugeza ubu kubirebana na Mikenke ndetse n'ahandi hatandukanye ho za ndege zarasaga zaba zaratuje Mutama? Yego, ubu ngubu tuvugana kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi ntabwo zigeze zigaragara, ndetse nta n'iziza gushaka amakuru. Kigaragara mu bice biri kugenzurwa na Fardc ni urujya n'uruza cyane rw'ingabo ubona zigenda ziyongera, kandi ubona ko bafite ikintu gisa naho kiri gutegurwa ko ibi bitero isaha bishobora kuba, ndetse hakaba hanamenyekana amakuru neza koko ko kutaza kwa drone ari ubwirinzi buhari, cyangwa se akaba ari imiteguro ya Fardc yaba ariyo yabikoze nkana kugira ngo banze ise najishanya neza urugamba uko rumeze, kuko ubona ko n'ubundi bari mu myiteguro muri aka kanya basa naho bari bafite agahenge. Yego Mutama, mbere yo kutujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndagira ngo tugaruke ku byatangajwe na Minisitiri Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe aho yerekanye uburyarya bw'amahanga ku ntambaro muri Kongo. Ubwo turagaruka noneho uhita tujyana mu bice bitandukanye bya Nord Kivu tubwira situation y'ibiri kuba ndetse nuko umutekano uhagaze. Ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ubogama kandi ukagira uburyarya bweruye uvuga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatanze ubutumwa nyuma y'aho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ibihugu byinshi byiganjemo iby'Iburayi n'imiryango mpuzamahanga byagaragaje ko bibabajwe n'urupfu rw'umufaransa kazi Carole Bossete wiciwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Kongo Goma, ariko ntibikomoze kubakigabye. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko bitangaje ko kuba amahanga yarahagurukiye rimwe akagereka iki gitero ku mpande zose zishyamiranye, akanasaba leta ya Kongo gushyiraho komisiyo ikora iperereza ryigenga kuri iki gitero kandi bizwi ko ingabo zayo arizo zakigabye. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga utaje utunga urutoki leta ya Kongo iyo ikora ubugizi bwa nabi, kuko igihe cyose ingabo zayo zagabye ibitero bya drone ku banyamurenge muri komine Minembwe n'abandi basivili bahisemo guceceka. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko n'igihe umuryango mpuzamahanga ugize icyo uvuga ku ngaruka z'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kongo, aribwo usaba ko hashyirwaho komisiyo ikora iperereza ryigenga, ariko nta kindi ubugamije keretse gushyingura iyo dosiye. Yasobanuye ko nyuma y'igitero cya drone cyicwemo abaturage benshi muri centre ya Masisi tariki ya 3 z'ukwezi kwa Mutarama 2026 abandi benshi bagakomereka. Imisiyo y'amahoro y'umuryango w'abibumbye MONUSCO yasabye mu buryo bwo kwikiza ko hakorwa iperereza kugira ngo abakigabye bamenyekane babiryozwe, ariko ntibyigeze bikorwa. Ati birababaje kubona ko mu isi ya none bitakiri ihame ry'umuryango w'abibumbye cyangwa itegeko mpuzamahanga byatakaje agaciro, ahubwo n'ubuzima bw'abaturage bugatakara mu gihe inyungu zikomeye z'abanyamahanga zibangamirwa. Ni ibi rero yatangaje birebana n'ibiri kugenda biba. Mutama rero tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho tubwira ibiri kuba aho bihagaze gute kugeza ubu. Kanerekeze muri uyu mujyi wa Goma cyane ukomeje kugenda
garagaramo operasiyo cyane ku bandi rwa M23 ikomeye yo gutabura amakuru ku bakorana n'umutwe wa FDR ndetse na Fardc muri uyu mujyi. Ubona ko ari agace gasa naho karimo intasi zo ku rwego rwo hejuru zimazemo igihe. Uyu mujyi wafatwa ndetse hakaba hari n'iziza ziyongeramo muri ibi bihe mu buryo bwo kugira ngo habeho guca intege M23. Ari umugambi wateguwe na Fardc cyane, ubona ko wasa naho bibasiye uyu mujyi wa Goma, ariko ubona ko M23 iri kugenda yitahura amakuru atandukanye menshi agenda agaragara yaba mu baturage bo muri uyu mujyi, ndetse bigeze n'ubwo usanga ko batangiye no kwinjira cyane mu nzego zabo z'umutekano. Ubona ko naho ubwabo harimo ikibazo ko ku munsi w'ejo hatahuyemo umusirikare mukuru cyane mu ngabo za M23 ndetse wabaga mu rwego rw'ubutasi. Ubona ko hari n'ahantu h'ingenzi ndetse yari amaze igihe n'uwita Majoro Musa John wamaze gusa nawe yatawe muri yombi ku munsi w'ejo, wagaragaraga ko ajyanye na operasiyo ku ruhande rwa Fardc. Akaba ari umuntu wakoraga ku rwego rw'ubutasi wari uzwi neza ko hari amakuru akenewe cyane ku buryo ibyo yakoraga byose bamugenzaga, ndetse amaze n'igihe kinini cyane muri uru rwego akurikiranwa ariko mu buryo bw'ibanga. Akaba ibimenyetso bimufata byarashyizwe ahagaragara ejo ku munsi w'ejo aribwo yatawe muri yombi. Rero ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kuri M23, uko amakuru hari n'uko harimo n'abo ku rwego rwa koroneli bashobora kuba baramenyekanye bakaba baragiye batabwa muri yombi ntibatangazwe cyangwa se bakaba bagishakaho amakuru. Ubona ko bitoroshye cyane mu bijyanye n'ubugambanyi cyane ku ruhande rwa M23. Reka dukomeze noneho tubwire Masisi wo bihagaze gute kugeza ubu bijyanye na operation? Masisi kiriyo nuko ubona ko coalition ya FDR iri muri ziriya nce za Gatoyi, ndetse urabona ko hariyo coalition nini cyane irimo gutegura ibitero n'amakuru afitwe na M23, kandi ubona ko yorganije ku buryo basabye na Musada cyane. Ubu basa n'abari kugorwa n'ibikoresho bikomeye bijyanye n'amayira barimo kugira ngo ibikoresho bibanze kubageraho, ndetse byagaragaye ko bari gukoresha operasiyo yo kubijyana bakoresheje amaguru, bijyanye n'uko imihanda ari ikibazo muri iki gihe muri kariya gace. Ariko ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa cyane, kandi bafite umugambi w'uko bazaca mu nzira zishoboka zoroshye bijyanye n'uko bamaze gukurura amakuru ko M23 deployment zayo uburyo zihagaze, kandi ubona ko hariyo ibyuho binini cyane bitarimo kugenzurwa neza bijyanye n'umubare w'ingabo zifite za M23 muri kariya gace. Rero ni coalition nini cyane yateguwe, ubona ko umunsi ishobora kugaba igitero ushobora kugira ibice byinshi hitana nka kirya gihe cy'ubushize, kuko ubona ko hakomeje kugaragara ikibazo gikomeye kuri uru ruhande rwa M23 muri iki gice cya Masisi, ko deployment zari ari nkeya, kandi ubona ko coalition FDR wazalendo na Fardc muri ibi bice basa naho bari kwiyungana imbaraga kugira ngo babashe kugira igikorwa gikomeye bakora, kandi bigarurire ibice n'ubundi ubona ko bahize ko batazapfa gutakaza iki gice cya Rubaye. Ubona ko bageze nk'intego kuri bo, kandi ari ikintu ubona ko Fardc ishobora kuba yarashyizemo amafaranga muri FDR mu buryo bwo kugira ngo bakomeze gukora ibishoboka byose ku buryo kari agace katigera kabona umutekano cyane ku ruhande rwa M23, ku buryo bashobora kukigarurira cyangwa se bakabahoza ku nkeke ihoraho y'urugamba rwa buri munsi nk'uko byari byifashe mu BC Kivu. N'ahangaha niko bashaka kuriremesha cyane ku ruhande rwa Fardc. Ariyo mpamvu ubona ko hari imyiteguro ikomeye cyane iyo kuzana intwaro zikomeye kuri uru ruhande, uretse kubona ko bigoye cyane kuzihageza bijyanye n'aho ziba zituruka za Kisangani ndetse no muri ziriya nce za Peni. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire dukurikiye bwa mbere cyane, sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.